Kako je efikasno i ekonomično suzbiti korove u kukuruzu? U periodu koji je za nama definitivno nije bilo dovoljno padavina, tako da suša trenutno predstavlja najveći problem svim poljoprivrednim proizvođačima, a pogotovo proizvođačima okopavina. Korovi predstavljaju najveću opasnost. Usvajajući vodu i hranjive materije, nanose direktnu štetu kukuruzu koja se oslikava na kraju vegetacije i to smanjenim prinosom po hektaru, što je svakako situacija koju ne želimo na našim parcelama. Adekvatnom primjenom odgovarajućih herbicida rešavamo se prisustva korova u usevu kukuruza. Idealna preporuka upravo za tu namenu je primjena preparata Plamen u dozi od 500 do 700 ml po hektaru. Preparat Plamen je idealno rešenje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Talisman je apsolutni rekorder kada je suzbijanje uskolisnih korova u usevu kukuruza u pitanju. Primenjuje se u dozi od 1,25 litara po hektaru i to u fazi porasta do 7. lista kukuruza.